ايه امين يا اخوي طل اتفرج حسبنا الله ونعم الوكيل الله يستر. بیاره کروجا چهارشنبه لالتن داغا انقره قومی بو هیچ دروژه وده تیا خافتن. دی بیاره ده جوان بناو امیر خان یالچن بکری هاتبو قتل کرن. جهدا پارێژی هەیەتێک چوو تازیە ئەمیرخان یاڵچن. سکرتەرێ گشتی و بەردەف کە هدا پارێ شێزادە دەمیر، ئالیکەرێ گشتی هدا پارێ حوسەینی میر و هەیەتا پێرە چوو تازیە ئەمیرخان یاڵچن و ماڵباتا وی زیارەت کرد. دەمیر پشتی زیارەتا تازیە بەیاناتدا. ئەم هەر کەس دەزانن کو هەنێک کەس دخوازن لە تورکیەیە تەولەڤیە دەرخینن. مالەسەف تورکیا دەوێ وارێدە مساعدە. دەوێ خصوصیدا حولێ پرۆڤاکاسیۆن و لێسۆرکردنێژ تێکردن. دمیر بانگا عقل سلیم کرو گوت دبی پارتیان سیاسی مسئولیتین خود بجی بکن و حال بیان خود زده کر دی خویا کرن کو احتیاجک مزن به داکتنا راگشیه هیه لورا حضور و آرامی به حاکم دبی همو پارتیان سیاسی دبی وارد مسئولیتین خود بجی بینن هنک سیاست مدار مال سب به ifade خود به سبب تولهویه و قریزه بیار زده تر بلاف دبی هنک کسی ند خراب جیوان ifade آن جخور روگ معظمه آن بکارتینن دمیر بالکشان سر پروواکاسیون و لیسورکردن جی وها دوام کرد. لسر مدیا جواکی گلک حسابین ساخته میدان تولهف دکن فتنه بلاو دکن. انسانان برهف دودن. دویل همبری وان بیرو فتنهان اموک ترک، کرد، عرب، لاز، چرکز و بکوشبران روان پرسکریکان و مسئلهان چاره سر بکن و لهمبری ویکی بسکنن. بردف که هدا پاره دست نشان کرد. چاره سری نه قاوس و تولهویه. و بانگا یکیتی و به هفربون کر. چاره سریا پرسکریکی یکیتی به هفربون و براتیه. دبی ام حمو به هفدورا وک عقل سلیم تبگرن. دبی herkes مسئولیت خود بزانبن. Dün gece sosyal medyayı takip edenler net olarak gördüler. Dünya kadar